Припинок. Ковельская шаша. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Вулиця Маслова. Автобус рухається по маршруту номер 1А. Припинок. Вулиця Маслова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Медицинський центр. Припинок. Медицинський центр. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Кольцевая. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Кольцевая. Осторожно, двери зачиняються. Наступный прыпынок. Четвертый форт. Припинок. Четвертый форт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Мікрарайон Паўднёвы. Припинок. Мікрарайон Паўднёвы. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Десантная. Припинок. Десантная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Цегляная. Припинок. Цегляная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Озерная. Припинок. Озерная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Ершоны. Припинок. Ершоны. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Везовая. Припинок. Везовая. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Аркадія. Припинок. Аркадія. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Форт. Припинок. Форт. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Волинка. Припинок. Волинка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Прибузская. Припинок. Прибузская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Подсобная господарка. Припинок. Подсобная господарка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Грибоедова. Поважанные пассажиры, не забывайте своечасово оплачивать проезд. Разовые проездные билеты можно набыть у водителя. Продаж ажыццяўляецца толькі на прыпынках. Падчас кантролю продаж не проводится. Припинок. Грибоедова. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок. Сальникова.
Припинок. Сальникова, Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Махновіча. Аўтобус рухаецца па маршруту нумар 1. Припинок. Махновіча. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гасцініца «Беларусь». Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Припинок. Гасцініца «Беларусь». Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Бульвар касманаўтаў. Припинок. Бульвар касманаўтаў. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Гогаля. Припинок. Гогаля. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Універсітэт. Припинок. Універсітэт. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак. Падрыхтуйце прыезныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Припинок. Завод газаапарат. Канцавы прыпынак.